Kenindi. Ndashaka Mukambuguje Alice. Ndashaka kwereka umuntu wawe. Uruto naje urareba? Ndarureba. Ariko nta kintu kiriho. Kadushaka uyu muntu kugire nabi kandi mukwereke. Puissance nguyu ndamushaka kumushika muzane. Yego mu. Jini kwa jini nyamutazi nyamuzinda mugaragaza uyu muntu maze nsubire naturutse bushi bwa bujumba bwo ku nkombo nyamutezi ngusiza umuti zamuka. Watangiye kumureba? Wabitangiye? Wamubonye? Ndimo ndamureba. Singuyu? Ndimo ndamubona. Singuyu? Uzi ko ndi kumureba we? Muturanye? Yewe. Uyu munyaguzi ko muzi. Uzi Mukangwije? Ndamuzi Mukangwije yakakubwa n'inkuba. Ari musizi yawe. Yewe. Umfa. Sha. Urabesha. Uryenke. Aryenke. Nguyu ni ukumara umuryango. Ubusani yaramazeho nakabucara kanje ni yarakajyanye. Arabesha. Umuryango kwa Alexander na Lisa Jini nguyu ni ivuge. Nyamutazi kiramo kabiri. Bamubonye? Bamubonye? Uko azamukura mureba? Uko azamuka mubonye? Ndamubona. Musubize kuzimu? Musubiza yaka. Mureke umumbaraga zanjye se mushyiri kuzimu cyamugaragaze. Ntabwo mwica reka mutsirike mbatsirike Jini kwa Jini babyeyi banje. Sobera yari kwa mwanza wawe ndusinguye ngujye kurwana no kumutema ariko kubanywa kugenderaga mu buzima bw'umuryango wawe. Ngiye gusubira ku nkombo. Urumva? Nkeneye gushimirwa namwe kuko mberetse ibyo mwakeneraga byose. Muganga rero umuntu agukeneye wenda undi waba ufite ikibazo kigiye gifite aho gihuriye wenda n'ubuvuzi bwanyu bwa gakondo. Uwo muntu yababona ate ko twebwe tuje dusanga mu mugenda? Uburyo umuntu yambona rero arampamagara no kurira mubyeyi yanyitabaje akampamagara. Nuko amaze imisi ampamagara ngo murebere ikibazo yambwiye ko nuwo yari afite wa nyuma yarangije kwiyahura ariko mpageze. Waba warazengurutse amahanga wifuza bikanga. Nyamuneka bene data ntago mukeneye kujya ahandi hantu ngo babahende. Mugane umuvuzi gakondo uvura bigakunda. Avura inyatsi, ababuza abagabo, ingo zidasobanutse, ukunda nta gukunda muze abahuze. Business byaranze muze abigorore. Baguterereje ihembe vayo aritumure. Abafitiye imiti ivura indwara zikurikira: umuti w'amavangingo ku badamu, gutera akabariro, gukuza igitsina, kwikinisha, tuvura uburemba, ubugumba, tuvura amarozi, amategano, amahuherano, amaryano, tutanga umuti utuma uhurwa inzoga n'itabi. Si nibyo gusa, tubafitiye imiti ivura amibe, diabete, kanseri, tuvura indwara z'uruhu, izo mu nda, iz'ubuhumekero. Akarusho ku gitsina gore tubafitiye umuti wo guca imyeyo, umuti w'ubucuruzi, umuti w'urukundo, umuti ugaruye ibyibwe, dutanga uruhereko, umuti wo gutera akabariro ku bagabo, tubafitiye umuti ukuza igitsina, dutanga umuti ugahurwa kwikinisha, tubafitiye umuti utuma uhurwa itabi n'inzoga, tubafitiye umuti usiga ku gitsina kikaba kinini. Twatanze promosiyo ku mafaranga ibihumbi 5 gisuzumiro ugacira n'umuti. Nimero zacu 0793577995.